Dobro večer svima. Iako smo pobedili utakmicu, mene ne mogu da zamaraju naši problemi u igri, to je pre svega slaba odbrana i broj izgubljenih lopti. Jedino što je pozitivno večera što smo dobili jednu jako ofanzivnu ekipu koja ima, svaki igrač ima 20 poena u rukama. Međutim, nismo sproveli najveći deo našega plana. Pre svega u odnosu na odbranu. I ako vi izgubite 25 lopti, to znači da na svaki minut i 60 stotinki date jednu loptu njima u ruke kao poklon. Večera smo delovali kao Caritas, a ne kao ozbiljan tim. Prema tome, imali smo veliki procenat šuta, pogotovo Brejsi i tako dalje, igrači u pojedinim segmentima napada. I zahvaljujući tome i njihovim promašenim bacanjima u prvom polovremenu, što je prosto neverovatno, evo, sa Mutom sam razgovarao, on ne može veruje da su oni 9 penala promašili, to bi bio egal rezultat. Da su bacili 7 od 9 slobodnih bacanja, što je normalno za njih, to bi bio egal u prvom polovremenu. Mi ne bi imali nikakvu prednost. Kažem, utakmica mene ne može da zavara, možda nekoga može, ali mene ne može. Prema tome, ako u Splitu budemo igrali sličnu odbranu, izgubit ćemo utakmicu. Moramo istini za volju, ajde da kažem malo i to. Mi nismo imali vremena da radimo onako sistemski, seriozno na planu odbrambenih zadataka. Drugo, igrači su akceptirali moju ideju odbrane, ali imali su neke navike iz prošlosti. Ne kažem slabe, ali različite od mojih. Prema tome, tu smo u nekoj maloj konfuziji, a vremena nema. Prema tome, ove treninge sve koje imamo, a znate da su mali broj tih treninga, iskoristit ćemo da to popravimo. Ne može jedan ozbiljan tim koji igra u Euroligi da izgubi 25 lopti i pri tome da ne igra super kvalitetnu odbranu. Eto, to je moja poruka svima koji su bili na utakmicu, vama, a naravno rekao sam to i mojim igračima. Obviously not the result we wanted tonight. I thought we fought hard and probably the end score isn't the true indication of how the game was played. Definitely they beat us on the rebound count. It felt like they were smashing us all night there. But the boys fought hard and we were in it with 5 minutes to go in the game and we just let it go in the end, and probably the end result is a little bit disappointing for how hard we played tonight. Pitanje? Žele neko postaviti pitanje? Nema niko. Okay. Let me see. We win 86-68, but we had 25 turnovers, and I think that even though we had a big win, I think that 25 turnovers was way too much for us, and in tougher games that could be a problem for us. Are you translating or am I just speaking? They can understand. Do you understand? Oh, okay. It's okay. Just speak a little bit louder. Okay. Yeah, I think it was an important win for us. We needed to win this home game. It was our first home game of the season. We needed to win. We have a tough game, our next game at Split, but we struggled defensively. We gave up 68 points. We had 25 turnovers, and they rebounded the ball pretty well. I think we have to address those issues and just continue to get better. But it's good for our team to start off 2-0 to get some confidence going for the tough Adriatic League season. Dobro večer. Šta da vam kažem, mislim da smo u prvom kolu izgubili od Olimpije kući. Evo sad smo imali jedno teško gostovanje. CDVita je sigurno najbolja ekipa u ABA ligi. Sigurno će uzeti jedno od prva 2 mesta. Drugo, što se tiče ove utakmice, dosta smo penala promašili na početku utakmice, što se to nije dozvoljeno za jednu profesionalnu ekipu. Ja tvrdim da imamo dobar tim, slabo smo odigrali ove 2 utakmice, nismo pogodili tu željenu formu,
imam dosta nediscipline u napadu. Mislim da su privatno onako momci kulturno disciplinovani, ali što se tiče igre nisu. Svaka vuče na svoju stranu. Mi smo pali za 5 minuta, bilo 20 razlike, gde je i mene da čudilo. Mislim da smo imali jedan priključak, a nismo imali sigurnost u napadu, nismo igrali akcije. Treba reći da nas je Steven Marković povredio, najbolji playmaker, a ova dva mala playmakera nisu mogli da iznesu igru. I to je to. Sad imamo još jedan dodatni problem. Igramo kući sa Igokeom, ali bez playmakera Stevena, pošto je on povredio glob i možda nećemo igrati. To je to.